U danima kada na Nikši Crnogorci udariše, kada bijahu došli dani da ne bude turski više. U logoru crnogorskom pokraj Lelekovića neko knjazu okleveta popa Mila Jovovića. A knjaz Mila dozivaše u prisustvu svih vojvoda, pa mu reče: pope Milo, nici vino, nici voda. Planu Milo kao munja, poleće mu sablji ruka, a dva oka ko strijele sijevenuše u hajduka. Vojvode se uplašiše od izgleda Vuka Gorskog, da oružje ne potegne na vladara Crnogorskog. Kao da mu oštrim mačem srce muško rasiječe, pa zavika: gospodaru Bog sa tobom, šta to reče? Zar priznanje to je tvoje što učinje Crnoj Gori, i zar ima neko ko bi moga Mila da prekori? Knjaz ne reče ništa više, već u stranu nekud gleda, dok čuvenom Harambaši srce puca od jeda. Pa se s teškom ljutnjom bori, savlađuje, bije suce, a na prsi zlatne toke vodi da tresu mu se. Pa ljuti to napuštio gospodara i vojvode, i počator svoj svilenica mislima teškim ode. Jeknu kao lavranjeni, nepravda ga peče, boli, misli kako osvetice gospodaru knjaz Nikoli. Pa u ljutnji gucle zgrabi, odjeknuše tanke strune, kliknu Milo kao soko, pa se četnom majkom kune. Da će poći u grad Nikšica bez ikog istog dana, i na Megdan pozvat silnog Nušovića kapetana. Baci gucle uz Javranca, preko Zete pređe vode, i na hatu po Mamnome preko polja u grad ode. Leti vranac niz rastoke, kao da ga nose krila, dok zbedena turska straža opazila popa Mila. Pa izlaze iz šanaca da čudnoga gosta vide, pa pitaju jedan drugo koje kuće otkud ide. To je neko poludio, ili ide na predaju, ili ide da pogine, turske straže nagađaju. A pop Milo sve je bliže do Turaka i Šanaca, pod sobom je zamorio bijesnoga svoga vranca. Kao što mu dolikuje, bira turske porodice, na najtvrđe ide šance, na najljuće gradske zlice. Pa ako bi poginuo, da pogine od junaka, od čuvenih i priznatih Ferizovih potomaka. Ustavi ga turska straža na kapiju od Nikšića, kaza im se i naredi: zovite mi Mušovića. Kada čuše Turci koje otrča
paše kapetanu, malo zatim i Mušović na kapiju gradsku banu. Pa kad viđe popa Mila na bijesnom rancu svome, dolasku se iznenadnom obradova njegovome. Otkud jutros Jovoviću veselijem glasom reče, zarotnja za Crnogorskog u moje tvrdi gradu teče. Primamo te obljeručke, sve ćemo ti oprostiti, životu ti harambašo, vjeruj neće ništa biti. Planu Milo dosta više ne budali bez potrebe, ja sam došao kapetane da namjegdan zovem tebe. Da dokažem gospodaru da nijesam što on kaže, i onome što me panjka i o mene svašta laže. No se spremi i iziđi, biraj mjesto za Megdana, te riječi kao munja pogodiše kapetana. Preblijeđe pred Hajdukom iz junačke Markovine, jer je znao da od sablje njegove se lako gine. Ne smije Megdan da prihvati, prepade se svojoj glavi, a na slavu i na prošlost kuće svoje zaboravi. Nijesu mu kao i on strašivice bili stari, no junački 3 vijeka sa Nikšićem upravljali. Izlazili na Megdane najboljim junacima, sjekli glave crnogorske po brdima i klancima. Dana sablja mu Jagina na Česlavu kuće ove, nema srca da pozivu junačkom se odazove. Već u strahu kukavički znak na kuli straži dade, jeknu potun sa glavice, pop pogođen s konja pade. Vranac reknu i pobježe na trag preko vode zete, a na Mila sa sabljama niz glavicu Turci lete. Pa se grabe ko će prije manut sabljom po Sokolu, za čije je ime čuo i car Hamid u Stambolu. Na mrtvoga popa stiže Ferizović, kad sam prvi zviznu sablja, glava pade u stočenu loku krvi. Na najveću gradsku kulu, na vrhara Mušovića, istakoše Turci glavu popa Mila Jovovića. Sa strževog oštrokoca gleda Milo sa visine, kako mu se Turci zore i po gradu Šemluk čine.